Lillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, mafundi wangu, wababa hangu, wazaza hangu, wanasho hangu, wanama wanzani, Mwenyezi Mungu ajalie kwa mahala ni mlio nganyina muwa wanono. Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi. Mwenyezi Mungu yajalie iko mwiso wa hele fujari, le katili, le dhalimu, la athumani azali. Usaukurubia ohanzahi Rabbil Alamin. Wenji harumani yinyi watukufu, ngwaonao yauka ebanu weiza bari ya mfiliha na hadisi yanzu yafanyishihe yana. Ilo haki ya hanyu, ilo suala muhimu ya lazimu mliuzise ho utukufu wa hanyu. Ilo suala muhimu ya lazimu mliuzise eshatongeza na mfiliha harumo wanweka yao wa ulao. Timone sanema foto yanu eze imaji za hoana wa Komori izo warelwa ozonti pia. Abonge usiku lelo tskaujani mrongozeni rongoza muhimu emanama mtukufu Yusuf Sule Madimbamba. Mwenyezi Mungu ajohu hifadhi nga mjohumea banga mina weba nusha ngojoke mafoto nga yumenji. Unere haruma Sedabdum Shahid ele foto lilala ho wandu wa ulawa pia la fanywa ero ba alhamdulillah nga mjokana wewe nga wena yomenji wakula wa vya publie mtujoke nga mjoshinda wa unitengele haruma konti yaho. Nilitahe ngwa katio njoo mwenesani habari za muhimu ikayao gezio mjibiani. Mwenyezi Mungu yaje yazithibitishe izo ikayao ndizo rizanzao. Ngamagaleke ngamjo parisa ele foto haruma mafoto ikayao mwanama mtukufu oya partage daima nande yahusu oana hatu talinu le foto talinu tili parisa et les photos lignes. Marandini il enregistre. Voilà. Dinji Veshelo. Nam partage watukufu banga bongoza muhimu na mzweni mwambienizo banu. Voilà. Aya. Kwezi watukufu winchi wa hanyu ngwambao ya uka ebanu fakhariza bari ya mfiliha nezanugozinu. Timonesani yauka harumemba na wika yao ndiyo riwanao kwezi watukufu. Doka wanwenji walazimu walisaidie. Ngwaonao yauka kaileme tashonga wasumani azali rahane opposition. Ngabo wandu wasakomori wenda waona omsajaja no umavu mwelewano. Hateze voti rabaka nanzo muhimu azali ya tola wangejere voti za kweli. Shatu wangu wa kwa jashinda wa elewana ukana tende ba ode watende weide hudunga hautende wa wechego Dr. Salim shahina mrungu wa mwede ya hunda mwenye baraka wa mwede ya hunda Burhani Hamidu wa mwede ya hunda kikungu wa mwede ya hunda halafu ya hoyo ikawone soka izora bwanu kwa tuta hawa nilie ntieni mrungu wanzo ike yede ya hende shaka pati yafanya tawadhi ya ukatende wewe kiasi ndiyo tijoju wa temabani hangu na mimi kama zontende bangu Chichotu andro na bekana mimi fahari nga manzo nitende bangu haruma embana shati onokani mimi tulokan tende kama na shewangu juzimliona ukatelesi milioma na shewangu professeur Omar Miradi tende Marseille iti mwimilia ze vote ukayo sharafu kama na shewangu Dr. Gulamu bwana hatende haliparanga mtu mwimili Rafsanjani gamjo mwimilia ekenga mina mzee wangu ulona maarifa ule mrafu gamjo mwimilia jabukati zifanya na mwelema waone eze hafla zafanywa pari banu ekenti mwale ya mtu jonga bila hubi mitso zimilia hamvu hana hamali wakati nozirumishi haina mtu abonge safara lelo ezabari fahari ya mfili hata ne kongre awe meeting ya Ashirafu Said Hashim oitim kulia washili Ashirafu oitim ikoni Ashirafu oitim mitamimudi shainu utotapala nione haina mtu wa kheri wika yao ngwanzo riwaswili abonge kama mambioni ezijo humjibiani bo mwana msho hangu mtukufu shuja watani Arabu wa Kasim ni mwambie ni banu ya ukana ezi habari sali minari wono wanu wenji walisaidie watu ngorambia ukana shanyika mtisawa banaina ya hajangu tojame nye mrwaji
ezera ko izo kweli au izo ndabo watukufu anu kwa tuona manyi wandu mwanao na fujari mndugo tuona mengo tuanza atende na mpartager direct yinu ilo wandu waelewe objectif ya hatu ni wakomori msalimu amri msamjuso mhono mbuli azali emruonano aina wakati mndu tukaza subena ngoza komori kutuona fatihu we arengwao no wakomori kutuona azali we ndiko rumeze majilisi roalo mangarwano komori ezana ko izo kweli au ezana ko izo ndabo kwezi watukufu na mchibu yabo na mchibu mmonese ka ezana ko izo kweli au ezana ko izo ndabo ezana ko zifanyishi hao komori pia mashuhuli azali tuo nguto mashuhuli fatihu tuo nguto hono abagara ndo haruma haiya sarado sina shakabati ndongori zone sa ori wone sa ya kabanu karja salimu amri banu karja dusankasi banu karja lemewa toujours kasarumwe bwana ya bwana nimna haramu oyi toujours ngasomba nani ngari wanaone le fujarilin abonge watukufu mawatoni ya mashuja abo handu batukamba kana hamdu kamba ashe wandu wao nazibutala sinji shaka ilin mabeleza kweli za kweli ngabo wandu watuanza walisaidie ngabo wandu wapara matalan akokomya mibuhari ngamodono tonda namdisaidie namdike mnariali namule mari ulidie namule mari panyeta namumenye namwenesezo rugarirendao mabio wallahi Mwenyezi Mungu ge shahidi namdiulilie mtondo we mumdede chamada bale bayingo mtompe na mikiro mumtu hano anyi mumkaze ja cigarette ya mfuri bayingo mtomwe ngwandi ni mfudu we mumnukise yakama mdu nuko msiwa unuka uparaki na mtondele ya eje na mnaritondele yo na nyasi na mtombisa sumu na mtolifanyia chao na mumzingare wengi kufanya makrimu maudo kari uranti hatu kwa mtubisani banyima adui kama kamtina afika mtina chao hizo pia ngariwambia ozo shomu sizoni wale watundu bo watukufu wamba ukana shapanu nyinya ina hajangu to jamenye mwanyanya ebala fahari ebala barufu yetu barufu wala ebala fahari fahari wala ebala nurdini ba wala yetu wala yetu inde shatogeza kwa tomu ndugu hozwani si inde shatogeza kwa tomu ndugu hozwani si bo komori ngo mjoka ngo ajuni yenka zabari ezendine uchafu neze tobi ya birido nizo kabati wanto zichura chango anzo ndido yamba ya stiria nao kabati mrusu buti haba uso amba kana bangoro donai emani mino paro mchukale na menyanutu mibo dada na paro mimi emana mtwanza hivi emana mtwanza ndrengenti inu mimi sinuko za siasa mesenso abili ngamdo wenu suafe pia tita president ezabili kema baka mdogo president kama nzo msaidia nike president jema Afrika mkalme situation no utungulo no komori ya bunga nzo mdike maye chamtana yake president dozingu siwa chele da bayilo ndo pashi ya mimi tsati pashi yezanti na jwantanende tendensi za timizi mfukara abu mimi ti jemna veke mwenza shoka wakana ndo pasha rumya vyo na mdu wantrecheni ndo pasha ruzungus no yatile sana filisha mimi kama tukenga mnikwenti inu mnikazema yen ya wakombori waunde baindu wale waunde lapitali waunde mwenje waunde maji waunde mtomo waunde unono wakatokenga sina baindu mjo mwihule kenga minga sina baindu rali kume mrege zerali 4 au zerali 5 mndilike zerali 5 chaka mdojo ujo mrege zerali 8 mrege zerali 2 mrege nike mdu mshaha nguno wanda basi makalan hizo tideza lazimu ezengo hizo tiwambiazo mimi kabo mazahidi wazijua waka nge abo wewe ngo fikiricho na mwede malika mtundu rache ngo amini ndo montibi lindaro wanu amini wanu wadunga abo na mtofanya hizo mtu kanta shaunda uni amini yo tivumbo wara wallah kekega manzo msaidie watu tena msaidie yone mba uaminifu amunga ugo majana mani shati mbo wara wao kabatimu ikoni abo kabatimu mitabi abo bo kabatimu ikoni abo kabatimu mitabi huli arumo wararu na uzisi wao ni wavumbo ego fikirilo wambage keri tahamraji tabena mnezerogo zilio ntwamine kemele mndondo wa Firauna au shetani ebanja jomdunga rani mnahara muoi Allah atawadi sote hawazungu wao siriko na wabiya sio ngamade shofera wa bisi juzi rapashiele gari la kama piro saba igetika ujo tukatele midu alafu tegele shofera tabakana mtoka udu hayo bisi ni hunu ngasina mfumo razira pashiele bisi ni nuke tuende shofera tabatu on skar pas accident. Trouve une solution là parce que on a fait une semaine dans ce bus là, ça ne marche pas du tout. Si je savais la route, j'aurais dit marcher. Je fais la tienne,
Alisoka waenda kati kusoka waenda gali. Saunga mina mfumo garini hunu wa mtuka duhayo garini hunu razo mara pasha van huwa evan. Abange ezeni kwa ezini gela zimiyeri chue izori rendao mdori jua kasiti hindri sizindu kabu de mania. Shengeri Tanganya wadenia tele bagro swali. Tele sai mamu mzibaba wa hekaza liwe yatuka atola indesa. Shamgo twambaka na we azali mrachi yende arengezi yambede unikiwa. Banuka bo wajeni wenji wajoli ulili azali. Shamgo twamba ukana Shabanu no muwa ebanu wanza shonga wa Ulaya wanu wazungu wanu wajo hansi wonjoka hanza aunga mtoeze milioni zangu na uleme lini ule mizinga nifanyeja unelena towe azali alafu bache mraji yaje hansi ngiyabanga modona mulili ne azali ba mfarasa ya hansi mraji abungo ayido uzisa ebanu ngamjoba bana we nafasa uro mu wabo atori ngamjo wabo jo hansi wala nswiri Anekera mbaga nura ta Irisi, nura ta Inglaterra, nura ta Marekani, nura ta Ijau, yabo toujours ngartungo chama problem. Yabo yo ota, hoeleze mfaransa ukanga sikwa nyozima nura ukaushie ngojo jitwa. Haulitanganyie rendeza tu. Raone Inglaterra, haulitanganyie rende raone Almanya, haulitanganyie raone Rusi. Shere ngeke faraka kartu cha Faransa. Shere ntori libe na ulibande do ambassade. Tu no suguti. Agentori libena wilban bager go bombardewani avion ko releza tour ici on tino ba hindu ya ba ngo kututongo doje agentori fari yo yukange ego mwenza show lijoka we adu inga ulisikini hozani si yo mimi nifanyao hozani miba ube kama liurenge usanga sisankida uretse mnahara mu impulili ya dengo yafi hantu ambiyo warabu na wao mangali ya nomikazi ambiyo yo de diplomatie iyo de diploma yabo tinjana ikwaza utinjana na partager direct wa tiju wando siasa wana waloko muri waelela neze maulida neze majilisi neze keso wadiwaza ukentire ngwa wandwa ulo wafungwa kapasulisa walo faranta de namna yoni mdwada za shele kama jodar mwe mashuhudi lijuhangari wanao abonge yabo emanalelo bwatukufu namba ukana ngahimili yao emzewoi Ritsimbuli walinongonewa. Kamna usijua kamda samla maana nisijua wao ndabuni wanao. Dabino wa wanao. E kantina maiye. Nti prento we 1000 €. Hau 2000 € ne de nao ne Rusi. Abona shukuru na biye mfaransa ukana omze unisikini yebo ulinike mrumbrati ekenga tuko manager mane shakara na ujua. Ukantujwa wenda Rusi no tujwa wenda hum. Kariti pro Rusi no kariti pro Faransa. Akaswamba wewe adu iba sarume Facebook. Ada bukar jofa wanu pia. Il faut lui intelligence. Il faut lui intelligence wa komo rielewe. Na ile kalima linu mzangu ile anambia alwa shirafi uka. Kuna watu ambao ngamjo tinzele puli ni wali ferane jali zingara. Yaambia kama tuko lizingara. Yo hama magambe ya komori ya kwamba kana unika mapesa shele kele embeza yanje hamile jiwando unika ohin. Na baraka tuzo kange tuko mtomba uge tuko fapinda raja. Unikari yali abam tukada nalo weze mfeke zijanje unikecha ngaba ndokoto mapesa ruwa lileke mfilo izo kazireno ya bobo litoshinda urenga mviyo litoshinda rilona ma diplomati wa kweli etse shade na rani Ibrahim Traoré na raone Ibrahim Traoré lango dombio yanga lembati ya heransi na wala ngena wandu msaidia wao umuoni eban sisi ila simulika na wandu umuoni ngene ndera on Ibrahim Traoré ngo domarasi baba ndanja hima wana nofwa mtoza ndoro hitwa bo amwabieni zo mtojua Rusinge na mvu, Marekani nge na mvu, Sheka de Komorila, Mwenza baraka woi, Asejari watifu bada wabasa, Wido yi maîtrise. Et wanti elewe na elewe, Utanzati elewe manawa. Et Russie, un outil puissant, Ilo na mvu. Shahabasa inurilo na bobanu. Kabati ujoshinda ya wahia fubuwe mwenza shunga, Weye tangu sojo na uko. Ate Rusi kanga mboga mjofanya jao komori mjofanya jao yora haukangu dokana entile ito zingizi ilangi ya mamna hedini blocha kwela undabo yabogela zimu yori panye intelligence Marekani hede haono mkore haono Faransa haono Angleterre wodo na zero gozonti pi cha toujours ngwizi kana ngamjo uliliwa ngamjo tambi hage justice yabogela zimeri rumi yakili itulidie likenti likele zero gambia
sharaike kutina bantu ulo niyo chao kutata tugize chao agarjana raone mtu kadha hizo andu sifanya ranzi discretement wazi prepare tawa no arenge direct abonge ani mbugo chocho yele wala yanze parata vya de parata mianze nsia hangu mianze wakomori zendizo mimi ni chiwao chwa ato wakomori wamba ukana mkono ndo sojo shindo utamrutso busonuka to usikuto munda zemvu ushenyi wa utondo ulatsi chakureta kwezi bainge bala kutuba kwe kujafanya kwezi salamtaka abunge abunga tukabjanje mabiyeni banulelo yoka geste ya usanganyi hoho dingoni mashira fiwo ilelo bandara bohaze votira la rahafara ulili warafungi wazengoza jirizo tipia indo siku wa mando shabanu owazungune ma Amerika na opia wamokana izena bwala wasalimu amri ala pia waisa wakubali ukazi ndeza umba fatihu ya bongo chukaunikiwa inde geste nera unisukana izonda abu kariti fatihu yomoti eyabili hindi bwa tokofu uwene sa ukanari wafikia na uka embwe ngulitede bana be yiketi dai shao tuone sa no ule mengu kaba ngabo mrutoi yabili era opinion ran kole mroi ngutula we ngujo shinda saidia we ngujo shinda tanganywa komori wallahi aburire menuni ndaru habwezima wa komori kwa tira dinazali toujours wa komori kwa tuta fatihu parce que banu wandu wafikiri wazali wanafanya reconciliation wa isanti hema kritasi ya kwa komori wakubali ukanike maana hanguni change izo ni zanzo ya fanya chango tawa ruwa sawa nikubalia unda ulama hano mwezi rafanye mahadisi hunu mwali 17 février 2001 sawa nutena leo wajawamba ukana abuna rechange bandara isara fanya tournante inji darinike maana ho abasa inde problem abunge bange lazimi yori fanye contre-attaque ribezeri block wale mengu pia waonese ukana wa komori wale me wanazali wala kwa tutsa hemana rifanyeze banderoli libaleze drapeau jeri onese ukana ebanu bo mtsomtsanga manzondo ilolele suala bo wa komori garanzo wa komori watsungu mndwaro mavoti sheze voti hizo ngeza nzo zipangwa zirengeziwa ni mndu ya tartibishe ni dom ya towa shenzi woseni ya towa na haramu wa dahubini wo kuru rifanye shari yari ndema katila rirese voti wa komori watu komtaba inge mndu mwanza shungara hana zali omwe wa mtsunguwa yabunge lazimiyo rionesi ya ukana azalika ritumtsa ko twambe madzamba hayazaya onti edunga boniri wa komori ngwa active mbili ule mengu wa juwa ya ukana wa komori tsawa nupia ngwa ona utungu ya hwando saidi yao azali ndaro yani ebanu ekemdo ya ulo hafuka mna ujila jampi majiwa majangamiza tena ashenga we endarenge urirengeze bezano bo ranti haruma mezi ya umwaha yode fasira bana yabo miyelo kamchaelewa na muipartage mna directeur way ho tukufuwa hana ekalelo ritodunga mndu mzima mndu mshe mndu hazi mna moto ngasodi ngoni mahe kali mrelele kotsi wakomori wanko tusahazali mwanzo ebanu watu mtango wanzo zilada mwanzo oyi wata fatu mnahara mundo washo wakomori mwanzo oyi shanga muna wandu walokomori wakawana na azali waba mtele aruma voti no wabana mwede ndo watanganya kwa tuko karuma majilisi na mashuhudi da wana fatihu na azali ya wembu njilio wandu komori wane hukanga wa active yode CRC ina usiku kwa tuko kufanya mahafla wofe o tsainu banijo kirwa doka za titiri zirwaji mabavu pia kwa tuola likazadi butoa ina bendo aloni wanzwane na mundinde pia banga mjoiho wamale na mundinde banga mjoiho karitushila raone hukana kama mkomori mndo ajiuone hukaba nutsami kama ibana endo bi le successeur endo bi le remplaçant endo bi alternatif wa usio kanari ya changer baada ya zaliri ni kama ruwai wa komori kasima incapable wa hone sa ukana wa komori ngwana bayino bao albadil endo bi mchanger one mshanzi wa ile mwana ezo ngozwa komori kwa tushinda wazone sa eba ngamdirikio bo watukufu ezo ngoni samba uzimu o wandu wa jeni maruisi ma americain ma anglais wa pia wangereza kabati ebanu kwa mtowo we ntiendo mtuja mtuka utiando wangu wa joti bana wala wadudi babo wa reject na wasema disa kuzede bure
Ebanu no muwati unikabwa ni hujua au don't saidi au saidi yane ebanu ngojo hubulia ngojo uridio akiyaba mtu mapesa yangu nende na muulilie ni ele katililo alafu wake mdundu ajele ate wahae ya dorege faida ile ni kamdundu aje hauke tu milioni timri hitwa gojo kanti uregezensi ya ushangojo likamna milioni wahangu au nikamna milioni wanusu wao heze mvuza hangu ne riski na irenga yone namna ndoko negosie baba nikamtunda Roma biani batuli nende hauna jindu tsojo andu hapa usona hupi abungenge lazimio lielewe yakana razo usufu mamedi bwana ya jahunu yendeza henda kauhaya kauliteresa no liteza sheri kabati ya disa na bala siri kautipanga ukana ngwendo hula yambe minga modo biti salamu wandunga ona wachere kwa mkasi na zila wallahi kajo azali ya tusubita mengu mkasi pia wafi enti atulika magari lengo enda twaru mnafuko eze mashughuli jeze nyikumbi jeze ndini baruani na watibia kwani mnungu abuka ewe hala ndao byo ingono da ba hale la basi kando enu msaku to mbona ba Facebook FM daena ele jinafiki ndale wambe machaya nezenda we utie menyele ya wantu Monti wala wamba kwa tukomzia voti wala la wasi wa wavubama wala wamba kwa renda rumuze voti karno kubali wala la wavubama mahala fati hutoi SJJ ewe lebe SJJ mnafati humati utoi na bahanu wa monao hasha wankweli wa komori wa salibu amri pia ngala ruwa zate ruwa baba ruwa na shawro pia fati warenga ngurumi fati warenga ngurumi pia aina mbuga chao SJJ haringa aeroporo ibawa anrule komori warene hama mabinda eke aeroporo ya hatu irengwa isijini wa itafanya mnahara mwengu tora masese malipia proposhoni hanji ya telekom haringeze malipia ramasa proposhoni hanji yola duwana ramasa se malipia proposhoni haringi ya telekomu kabati mdum komori wone sokada ni zinda sibisimu ebane mana bo utoshindo jere hindi tainwele shirikani yangamia aeroporo kutushindo tabai kombe amba kutrobano aeroporo ya Matieno kutushindo telekomu mrataka na bakile tikadomeli kutushindo ni kamanje wangu walo mdwaizi hambu wangamia pia hasibabu giza na tabu ese nuko hizo kabati mvum komori shujaa wa tonia ya panga grupu banu kanga destabilization ntiyo bobo mibale ilagali za mchuchini ilagali wenda ilagali za mbachini ilagali chao aruma wanu wabamboti wani mba hundu waduziwi mengo na nandaziwi kaka kabatushirwa hundu wangu watano waringa pile waivuri za watamu ndo mbajini banja mndo pareni nda hubini hambu au kabati mndo incapable ya ushida ya sise pile pareni alafu ndo mbo hamdulumiwa kabati mndo ndani ushirwa hao nesa mbaru yokana elebavwele hangu linu kabati ujodi sabana shabu mtuwe na mundiana wala wambwanize voti wamrani hitwa wamhibiani ngwaridia utomi chini hanu utaumrengeano wana watafanya wende wawabimisa muhazini wadungo wanaume wafira wasawarengo wafungo wasawarengo mizinga kamtidui saa tata alafu mwabila kwa medazini na mpuwa wanro hanyu mwijibara kambi wanro hao wasambi na mwabi wanro hanyu wenyikiki na mwabi yukana na mjuhari hime umwe himilie mze weibanu ekerimu emilia banu wangu wahimilia zali banu wanufaransa weyo ujo kitasa zeli goli ya doru miyamaro kuna emireti na wala na mumunike uo mazime uo yanviyo hapo sinonga mjuju sizaru maule menguka ngawo na materoristi ngariki uhusenzo vidi ngamjulika wandu ya wafanye manifestation ngariki uturuble wala ngamfikirio manifestation ya Kamaroku oda zabala hindi zila condition ngojo sinye jakuta ngena mwazi aliwa ndo wala wazi gebidio mbia elewe msione bonja wana janorele kiyo baba ngamtundo zero go tsani sonjia rumwesi ya sano elewa abungenyi wandu mlo sur place na mchuheni mbiambi wandu wahukana na mwede wahimili ya shirafi wazungu wandu wahimisa azali weimana wahimparanta rishijo utogeza wazungu wandu wanete mna haramu oi wamlashe dena mna rito jibalia rikesma serieux rikema honnête waonise ukana wino ilanza wabasayido sheke azala tola faringo tu yakai alingo tu yakai saidingo tu yakai maro simambia nuka wala de mana baba wala ayati jameleza ba mimi mashidi mimi ikoni na mitami huli yode miji na zalwa mimi ikoni na mitami huli o andu wararu na kauhadisi da mino wazungu kabati mitami huli ya wala kabati ikoni yao ntwamile kabo waheleba vula mitami huli wale ba vula la bamba yao parce que yinti rogo ya ukana bora mu hatu
shainu rogo kana eujo kamswili fundo neti eujo shili ya wandundo eujo kana irumbido asko inga mchichuo ya ukana ya imagine no par size bano zero go zarendo ikoni zarendo da ubidiro tutambagene mhimeba ni yoko pulomoni bo hanyu kwa mmalo marindi banko aso ngo wadoro hatu banyinga mmalo marindi hanyu banko parce que o hanyu mbuliani mchamchia mjikata mteresa mchamtukata kwa chamziani wa mtuje kwa tapara lukumani wamwambia kana bolukuma wanodo cherele jesi le jeshi ni ngodo ulijere eso ngo renda ikoni ko joritumi ajali que tu bidi ufenga tokena mwata mwa tokiyama baina katu jo ufabo bo chef d'état major mitami ule zo ngo renda mutu ngo jo ufabo bakabati mndu ya tusubitana lezo ulanda we usifa jihadi hambia wandu yokana wanumi mitsatile me washantu subuti ntijo ndo atifu Allah usifa jihadi wala ngutoni kwa mapesa basi wala tindu lona tamba condition e ugerele jeshi la Komori we lukumani e ugerenti ya Komori we fati huna habari azali ulada utoba hizo adozungulia cha ubwa Komori kancho ziko zinu mselewe ngenge lazimia Komori waronto ushenzi waronto una haramu waronto ulaba rijuhe rihime olingoni mwe bana boy e utomba ya chia rume Komori ngujo iruma mrumme mshie mrundu hazi ha umoto cha pour l'instant ganza urione so ule mengu yokana emna haramu wo kartuma anza ko twambe matia zaya oka o tsondo lona tamba incompétent timwambia ni okana fatihu aparahum aja uzisi yombaza masuala wanuamba okana nono il est incompétent il n'a rien dans sa tête ce gars samdumba tiboje usaidie bwazali ya uprotéger bo garjo changer wala wa wataiba jirafidi aza abari abaga jo fait sans coup de chati ba jirafidi wa préparer wakati azali yakati di Belgique tete Genève a préparer les dama deza wala ngamkono wafati hundo ke ba jirafidi deza nami de miezi ngozi fa chadi mjomba hebe ali Abraham nikemba UNESCO sajo kazrai mwana ni msomese agenda nike ba jirafidi ila demani ya tojo par jamba bizi balangene toma yakana ko tukoni kwezi na mdojo wana demwani inde bana ba jirafidi atwa bango shezo ngo zajirisiwa fanu zajirisiwa imani zajirisiwa bapale zajirisiwa aina hali bajirafidi ambao usomo dini nzi yaho mrungula wa yafia tihane na jisi mna mwana jafa inangula wa wandu wanje michini wafumeke ambao usomo dini kutaparo hamba ukana intinjem sho usiku wakauta urongo kwa utawone si ukawedaba wabekana ulichonira mjomba wangu mitira nkubali mikandela na muwe na budo kwa mjomba wali ulidia mutu wali ulidia bapala wali ulidia wawonsi pi yakutana kaula ulaba enge ukana kiri kutatusubitu wale kaula madadid parce que ngojo izo mjomba hoya renda teja shane ukawedaba tayari mbona ikeni mdada tavingu gotogoto kama ngena ki bana mapisano namna uyanza wale namna nianza ho shaka bo binadamu ngabwe ari ngabo uhisi ngabo imani والإيمان ما وقر بالقلب وصدقه العمل إيمان يونغ زي كورون يا ماليا abagawe representa wa Komori UNESCO ntwamine kezi uparoba kizile razilia ngawe hula ngo tupa champion rede hajazani ngo tenda gauche na droite hajo atrufu amjoshukuria emanama bati paro bunjilio lidunga na rende wa Dr Benaliti zikiwa gisosu le madi mbamba karna mtoto kena mna inu jaubasi shangira simu yori ono so ule mengu ya ukana wa Komori kwa tutahe mshenzi we wala wanuda wabiwala wanu wantu hindi ekeri renge enzie ilahi baza drapeau za Komori haina mduna ta drapeau yake nini c'est on ndiro le Comorien ulona photo la zalina lite croix ulona ma photo ya wana wa ulwa na mjuhe pia jeru wanesa ukana azalili nukatili bayo ikauderaje mfaransa au madoni ya ukana gusutene crimineli gusutene mrulona mhono wajamu izo zeke zijibie mfaransa wa Komori wallah izo zeke zijibie mfaransa haizo watukufu ele fotolinu nganzao amndongozo wenye mwana woi enyi wenyi fahadi ni wa washili ashirafu woyi mmashili tuwa fahadi de atende wa washili wa irohe o walono wana hao watiwa juhengwa wanili ya wanyumdaze mdale msiuhe bo wa washili mana hanyu ya ula wahafu ne mshenzi wazali kamjarahima wazima raonesa ukangara nzoma hakama ya mshenzi woyi wazali ya ngamize mwana woyi o walono wezi wa wahimili ya mtike na shirafi mdaze ewa mmale woyi hata joula wa yahafa woyi jaza boa mali
basi embanongo ya mado lukumani hende hafakuwa telefoni yahe yaka uzime zenongo za kabo pia ni mahadisi wojaza wa mitami hule wa mitami huli tijawu hoveza mdiwaze na mjeri hime daikare himi vanu wanu waono ukanga bodadili ngabo ya ukana emruanzi wa komoriti emshenzi wa azali ne mazamba hayazaya wajuwa unakana baba sainu wangu wa mastrukture na rendera negosiera haya ntino jari foto haja uja wanzuwane mtike na majore mwana hanyuwa yale ya ula wa yafe ya diwane na jisi bo wanzuwani enye kamjuha majara tanganyihara onesa ba undomando wadembele usufisule madimba mbangawe yabo na wa moroni na wa uziwani banu mdiwa zawoi banga mwana wala ya kopirizo ya kaulobe hele fitina juzi hajango nzo ya mduwe suje ya tebwa na wala jalini shabo kana habana mjuwe mwede obunjilioni rende raonese mana shewangu swaba honga mjuka utatunji yao enyi wo ni salim na sore mna bogosi wa hanyo uto la ulawa ya feba si mjuhe mdasi kamfanye mafoto ya nupia majama baga manzo justice ya himbi ya rahito wavuvuni ya bamba onga mwonawe mwana hanyo mna ijana wo yotonda ya tondora ya toru masaka kubeli bo wavuvuni woi aimani bo wakomori woi aimani mna mwana hanyo woi koninga mwanao hamadagazo yaka entraîner basket ya mbeli ya neme da ibo wakomori otodubilo jare mwabali ya tambazi wabasi mbabasi ya febo wa ikoni mjuhe mdo parabelu na zalina lukumani na fati hubo wa ikoni hele ruwa he didi he nye oide mwana nyanyi engeba nyinyi de makeplasi hamada gazu karja jomdi wazani hewa mjihari emnaijana shuja watwani ya woi muslimu embanku mtidi waze mna mwana hanyu watwani ya shuja woi bawe ide wa maru yaka wanilia wala wambangu wandaru mweze voti ngene shuja watwani ya waitandraya salimani ya itandraya na mjuaina wanruafanye foto lahe mwana haumi ya bali ya mjema biukana azali a tué notre fils azali a tué notre fils mdu ya renda crime Muhammad azila kemzibali singa rendo zembio ma journaliste wa hule mengu waje wake ya pia bezeno go za hatu si kardo filme wado wanando watu wasiwasi yeso kama babiza nyikumbi za hatu she safara lelo garanzo ule mengu wazijua izo desembio dizendao rijo hanza ritsahe wanru wenza ubinadamu ekakartunda wenza ubinadamu narangalio wa watu wanadamu walisaidie bo kana na mrenti banga mndalona hii shaka mnauto udaza mdale rambe kartu tsaha na bo kartu buje kartu shina dara ona mru atia jari saidi awuri kepre eni mdaro muno poshoni ba Mwenyezi Mungu hamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abonge manama sabaha Uthman wasulibanu kama tunimwambie ukana banu Mwenyezi Mungu yonika urais woyanzao hadalilisha woyanzao hatukuza woyanzao alimradie de uniko woyanzao shabanu ngabo wanruenji wajori saidia shongo watungo uona ukasi wanru mamarubushi wala mwa mahameza marhaba menji muslim amaham wanruenji wabakana ebanu enge mnaharamu yangu mrwamu wahafu ujendado kabati mru wanukwa tuju wadobi ya josubuti haundo ya bigiri mndume ekari towe mweza shunga woi wako moringa ranza undo biswafi yaritende yarifanyie sharia abantu yaritsanganyizo wako mori yarifanyise voti za ukweli aina mrwafu kabati ya jokubali amekana buswaba tendewe mwana shwangu tendewe ndo wangu tendebo mtukufu zuki wangu baba kafenoli tendebo mwana mshohangu rabu hakasimu simbose na bake mwana mtu wangu ya tende kabati wajuhamba sambi ekawa wanruamba weza kweli mahasambi yakabo pia wakankodo shenkodo iyo sambi hende habangu wanzo ya waheze nyumba kabana ukanyumba tole au nyumba kata komori shamri ya jokangu yele wandu yezi shala mifahari shele
mbia jukangu yele wandu enti ya Komori kanda mi tijuandi samaji na mwenje amani mahakama enje na minga mtuka utoze nyumba za masanta shanda mi personnellement engeti unruti ngamina mfi au ngamina lavani au ngamina zahatilo au ngamina jau tijuanza libadili ndongo engwa zoni unike ndi bango joni kamba ndru loniyo baito minga manzo wa Komori pia wakena accès à l'eau potable tijuanza wa Komori pia wakena accès à l'électricité tijuanza wa Komori pia kena bango hulali kena majiri kena mwenje shanda mi fahari ezabili njajo renga ndongo za mapesa 2 millions na 2 millions nikem dujabashari utim Komori so tu absaka tukomtsa shiyanda hubi abo mimi personnellement ntifieri njajo jibi wasambiare jei harumwezi ngamjoka wede mrulo na wandu wenji wa mwanzao sha mimi fahari mimi njajo mrejeza mimi sina ufanya unafiki na bari mhozwani tijonza hukumlwa ekafanya nai ya twadabu ekafanya ndo ya fungula titulumi wa mimi tijonza fanya mahakama ya ukweli mimi tijohanza yafanye wafanya mahakama ya titwenda fungwe na mnaida basi iyonga mtambio she kando za ukana mri arumenti mimi njajo mrejeza mimi shada mimi njajo mrejeza arumwezi parce que ze problème za Komori likauta maji mwenje msomo unono mahakama no hizo katazangalia hizo umusizoni hakauona katwari waje walisaidie ulozi chambro froidi na babizanongo shamimi wade ndo muo wa maji na mwenje na lapitali na ndini afanya bainde ni hombo chale nuskana mreda wa hampado wa wata ndini jao izonga nzo prepare ebana yambe tsonje ko kabanda haidaranda wa eze scanner dawa eze iyere zo pia siche shabane getsa bila setwa mimi so wenji watu tukawa sari fu pia si wa Komori parce que muna mrehemu ya mufirilie emana mvuvuni baraka abenge personnellement kwa Komori wa mvoti minja tuharala sheka da mimi ndini ya Canada go sahatu za secret ndizani kwa bashar kwa neze miliari arigende zahe yeti jokaza mahakama ya Zambia jajeleze ola mdu hindie ola ya unikayo ndo eza baraka uregeze no muhimu za tunike mduola ezabili ebanu kuja kwa Komoreshi wangamiza abantu inuto na majankudi na majazi nyambamba kutafikiri hizo shauri ambazo tukanda to nyumba za masanta hizo hapo tuna ndo zilala hapo sijiona kana woi nge and west tondalad tawenda eza heho vayandu no horongo wandro izo zikamunijibi shami tsamdu jo vayandu ndo minga manzo mndu utoka na akili manzo wandu wanu wakena maji wakena mwenje wakena msomo wakepare wake amani wamde bani wale ni renforcer les imani ulozi ile baindu no difanye tamorisi dikejamorisi kijasasheli bakabati mdu mtsasheli au morisi ujomba afiaru mamela kanza ende da na izo ya zero share yangizo boha izo ndizo nanzao abonge watukufu wajeni wenjwa kwa lazima warisaidie bomba bakafenoti shangwa sigoro na kasi wandu mamarubushi si wandu rijwa hizo nanzao ebando biri cho humnike kembere ndo msaidia karsina mtu okori rivoti Dr. Salimu hatende mwenye baraka ambaye ile atende Kiki ambaye ile atende Burhani Hamidu ambaye ile atende Abdul Soif ani mtu ambaye ile atende tena ndo soja hizo sawa ngasi unu Faransa metali swali Asana Ahmadi Ashirafi metra la arifu aina mkosana zikenda ile atende tena abo hiyo kitu kana sita ndo ijwa hizo sawa Ndibu kasanza endea kenti basi ba akumbara mbaezi akumbara gari la bure basi utanza gari upashi shato wakaneze ministre ma gouverneur ma ambassadeur kabati ashinda ya mndu nikope shindi nabo bemna haramu woi utukanda mu majilisi yabo mjoni kando mu wajo mtamdo yabo wadwa inga mjozi momdo uwo yabo mtabaze o majilisi niyo na mtsorenge pare ya joka wenda ranziwe na mhale PH mbajini mhale jao watike ujuzi jua yao mapesa tano ngamjomni kaneze kama mtafanya zifamisa njonga mjozi fuma pia mtia prepare ngo za kweli sha ezo ngo zijiri o wauliliwa o waheze voti ezo ngo zontuwe warudi wende ngwasungu kanti majili sini o kanti haruma keso daona ola ya ulidi yode mana rire ngo tukufunuri mpare ni mwambia nukana ashirafu wetimu ikoni wetimu itamihuli weimu itinkudi ya washiji Mtuamini kati parenda iti nkudi, wallah. Mtuashire kati parenda iti nkudi nati. Sha, karna uja ukana permiso wane,
aina mdambe kanzo badele gari abanga mwelao fil bye bye e question ti pebro na permis aina mbuga na parti nyo ane au nyo watano ngamanzo ni mdatu tende nti yanzo tende ni mdu mzima aba yende tsikende kaya ya ntondo watu makabya kusonda hubi on inde ya chali abo wandu wafumbula kutielewa gari tanganya wandu tipia wafumbula asana madia jonzaki president ashirafa jonzaki president mamado jonzaki au pia mdu jonzaki president kamile list ya hawa makandida ifasira bani mdu jonza rume isabaki misinga deke kuchaelewa da samu selesuan dana litsamira bgeda hata wambo kweli owenji aina mdu jonzaki president abunge yabo kanzara mbindi kama kilwanu kwamba iruka kwa example mdu akutaka nyumba mbrada sesho mdu wakana baraka sa ha Amo mitso wa ikoni tivumbo mitami huli ko jamba wandu wadungako karjo wavumbo pia wandu wasia sadema teti e katika gouverneur e beka gouverneur ya jaya tolo ya wandu wakamlila kana wengu jor kombole ya nti sababu mwani ya rahana misa handani pamilo ko jama taba kana mingoni mwandu wa adabu na tartibu na stehi mesewa mandu ya mwandu na waona honorance bainde ya jadi ya heti kabati wanzo wa ya vumbulwa shaina ndo watu kwambe wa hode daika abantu zikamanye mana azali yale sabanu de ma politiki wanu we mdu waka ministre we mdu waka ambassadeur we mdu waka gouverneur we mdu waka namna kadha enti yao ile shambwana utocha udaze ulale kutina mwanzani kutina mnaria ali kutina wahuza wapo mna haramu weshe itwa ravuma shabani mko twanga pakale wa hatu pakale mjini hatu pakale chao pakachao ilazimu ruwafikiane chendese imamu mzima ili ulemengu waelewe yakana izonda abo wakomori kwa tutahimshenzi woi daene mazamba hayazaya parce que ranzo siku tsuma bwana ya jahunu habati mbi ezekado ya jahunu kajashinda ya hunda manzani ya mpresente ya mdu kajashinda rahunda ndamedia shaini mdu atukaendeze mbi ya jacket ya tiroima photo ya onekaba minja fanga mimanga shalelo ni wandu mdo faranta plus ya 8 ans malali kamanyanya nya jeban kabati ya shinda yaona journalisti manga ya jaya rumesali ya hatu ya filmeze rugo isobango no komori kwa tutaha mshenzi wala wendo irimanzao haju wangu soko moribahe oandu wa mwimili ya rifanye zero za lazim katwamba oandu pia ambako ado amreke katwamba garedo beti salam azalingo do saho watuko ufawa fisha ngarongo nti hatu ya John shahada ina tanu mnasali tena hamaru afanye ukumbina na mlazomana zemvuza tunezo engerika ujua rijola sama pesa na mendele ila ketena rugo yafanya kabata tafaida alimozo ngo zafanya zile abengele lo gelazimio ule mengwa ile yokana wakomori ngo ajwa hizo nzao wakomori kwa tutahibana wewe wakomori ngo afikirio mwendele usoni ngwanzo maji ngwanzo mwenje ngwanzo msobu ngwanzo unono ngwanzo mahakama wakomori wafobari ni pia wakomori wa fumo hospitali ya Tanzania pia wakomori wa reli hawamezi pia wakomori wa ngamia warengwa nibade pia wakomori wa kanseri pia izo tabu na mlonayo wakomori wa jazo mopirizo haina meliza maunga batungoka mkomori zabari ezerongoza hao le mahutaji wa yanzao kati yabukana mjo kafara tabanu eni mjo kanza se komora baisangunya mizo ya twemba silipo sina wambe zendo na ile zendo ndo bamjo kanza lisamjo kanda na loze utini film wa hawa lu ulabo kwa tuanza kana ke wongu jo minti na swala e ke wongu jo miyamo de sanko shangwa ndo kanza mama jilisi daona wala de ya waulilia de ya wahazevoti de ya wafungia de ya dungo wana hawa ya tungo wangamiza wadungo ndo shawa tungo watafanya wadungo wana hawa watomu hazini shahida kanza mama jilisi daina ya hulilia ya ufungia ya utoa wazini ya to huliba ile kanza mama jilisi daona engere ngoma foto daona fakiri ule mafoto na belu kanza mama mlazo mwana daona dobira Allah billahi yoni mdu ya karume majilisi ya shuri ya fumbuni ya juzi mtoto wa sende zangu haukabona ona mnahara mutwa ya tabu ngamtori ndito Allah ngamtori ndito nani jueni roene de zangu oyatu amba fanyo beti zibana ba wallahi bainge furisheta mtori ngaba ni mtelo matoni bana mitoro nga furisheta bana ni mtelo matoni izo tisa tikanti sijipanga ebane kutu na mbraja kuzinga raja ekelo ure me telefone ngo tufanye bana uta itati jipanga angamia rumankodo abuge video ni jipanga bainga mwambio ni bana yokana banu kale tuteza
banungarantsa ule mengu ile ya ukana wa Komori antima kuloshari tima pahabalu tima tui ontipi kabati ya tulisaidia au karamba tsanga nge utsangiwa leo wa Komori lazima rone sokana karututa ha azali karututa ha fatihu enga manzolo wokoza shughuli zanyu pia ngamtuko wadalika omoswala za chuma ninga mtuko wadalika okay kapa shi yangu njonga mtuko da muhimi nyoti pia ranyuro baba ranyuro tata hani in the première action lanzo lionese ya ukana ngasina badil ya hibana wi ya jari lengezenti ya hatu nado tasharia nado restore eze ndogo za lazimu nado hoende safoti wakati hiyo ekam zayoni wanzo uke president eka Mohamed Abdel Fattah wanzo uke president eka haina mduvano wanzo uke president sha umwingo usirika ngabari wao voti ngabo sharia umsajaja ko utsi iyo ndiyo ranza usharaili awe kutanda mimi na bidina dawe do bidina dawe kabati ujozwani si kabati nti ya ukaitona kana wanuko atina mtu na hizo ritimbuli wa Komori ya uka waja wajeni Komori watawamba na mwalimu hadisi na mwalita wale rola waya saidie waya Isaya unakangu yengwano wana haramu wala showanda utoka kairi azali daena beluna ya msaidia hana wanu ambao wadhulumiwa wanu kwa tuwana nazali wanu wanaona wala waheze voti wala waheze voti wanu wana amba wallahi ya machui yoni so wajeni wa haja bunzi tu hamba shaban kabati watata zao ebano ekerendo to mna haramu wenga mdoshna muyelewana mimi dana lazima mimi na experience mimi jao aina mko toma dae izo de saranga mizarumu etibu akomodi shakwa na udo mwambia nizo kwa na udo mwambia nizo hauka iloza hawalisi sawa jua ukawa nende nayi aumle amini mnambi ukana wakati ya chamba garendura shindani na azali haina mdu hada sonti pia salimu ndarubunge chao au na joti salimu ndarubunge mdu kata shaini mgo toma dami basi ile longa ranzo Faransa nalijua uka ngabo partition na majana mailibano shani mdo Komori mwabuhaze voti na nyimwa tuhenda ngelazimiyo mhime banu rambe ukana na mtomtoa mnike woi yaregeze ngerireze voti woi kamtama mvoti president woi deshijuka utongeza wandu wanwa ile ukangwa ndona hii ebanu wongo anzo de wa Komori wanu kwa tujwa izo anzao ngaranzo mndu kata ewi sabani mmanzao oyi mndu hazi ngena imani gujo sibiria gushidia nono wandu yo hanza rassemble wandu haundunda zia ukandia bitwa Komori ngosi ya weni ucho ambaka jakatuke wandu wahe na mwedemu wa warambu ukayo de maadu ya henti watu hanze ikatinda o azalina baki yede mania rawana hate safara lelo uzayon rawono wananyuho ya ukawoi kartu ambaka nende yake president shanga wandu wenjira kawaona emanama Mohamed Abdel Fattah ya na wananya wenji wajuwao rikawona wandu wa huu wabonsi juvanu na wandu watobonsi juvanu riwao ni warisaidie ewari ulidie mshenzi woi ewari tole ewaoneso ule mengu ya ukanga mdondo na inyi wandu msaidia wale katili lila riwambia ukana haina no fraji kabati ngomu ndiwa Komori kabati maji kabati mwenji kabati msomu kabati mnoro kabati mahakama wandu wa urika uhadisese tartibu zonti pia yaba hababu hamba tartibu she tartibu hiyo nganzao ule mengu wa jokana manu msamkubali ya uka dami bangu inuisi kaumenyele ya nindongo ababa sa nganzori kubali ya ukana mimi nutu wa mpira au ngamina permi ya ubala ligari wenga wana permi ya ubala ligari wenga na permi ya ubala yabo sonti paka ubala ligari na duwafikiani mtima ubala ligari sino abakarna ubuje bakone mwanzo ya bali minga mina permi ta ilu wangu mimi bangu ngamina yoni ya Komori ya lazimu wa eleziwa yoni mana ratungu wemze wei shabane ngezi numba hiluboko aina mbuto amnato dawni hangu mimi shazinzi kuza ukana amwanzo nito dawni hangu bangu shendugo za henti kamili eulo mrafundo ufarion eulo arumemba nando eulo na imani do eujo shinda tsanganywa Komorindo eujo kamkina ivundo yemengoni mwa wanu maskini walo bana azali soit ashirafi yaende ya magarie soit unanda zikuto muashirafi yafe abashirafi
ikatoda za buli ya chao ifoba hengu jotaenda ziyokana na nisovua komori emba kwa yati yani bakisha hini na nisovua komori wakemba biza voti jenge zemba biza sharia washenzi wo senino washenzi wo kuru supreme liwato weneza litahe wandu wa aminifu wandu wa confiance wandu wa jura Mwenyezi Mungu jenge senti haya ngabo ambao majeni ngabo ambao maduvazi awu na umewa na washa banuka bo watate wedi kamona we mataya rumwe mitango ngabo na toto wedi ngabo na maduhazi wedi enogoti mduhazi au mdumme au mdumshe au moto mtiti et question et où remplissez ces conditions no anarinike fari bakata porokana yezi jauto ijokeli ni keka nikana experience au ngamjokana utungumu inji oli au joki penirengeze ntinga mjanganisa hezembwa zinu pia nizi kibu aina mahala walombwa au porunku la karo mwezi ya zali ngamjukanza niliposhe itwa aho nti akiwa ukana na biga mdogo ntia basi banti na ushindo stahamidi ni ono wandu wanangamiza madagazo wanangamiza mutu wanangamiza aimani wanangamiza fahadi wanangamiza muslimu wanangamiza wandu olio ya filane eti ni taimba za relation irengeze ngamjuka mtahiza mbwa zino ina mahala walombwa banu ni tamba zelida haha ni pwe itwa reshajuri champagne ni zero bari ni emihunga ne babaganyile le hale ya omihimi kairinu wane mndu bokongo jukana imani utukana usubirifu utotanganywa komori yafanye sharia utotulwa wangu utotijua yise de mani ya datungu mdo shanza bobo mze tuli ina ba usaka mndu hasa tawulo ina ba tabangu wa mantu Allah alimu abra matira wale mimu wa makro ina baba kwa mantu bangu akala mitila ikoni sila misamihu lisila chao zede jiko jangamisa denda mi bangu bako mi anga fikiro tu na parse fa lukuma ni na fatihu na usfa jadi na wao wakab abo tu abini tujo wao fepi ngila zimini ile yokana na hizo tindizo komori wanzao wakomori wangu wanzo maji wanzo mwenje wanzo msomo wanzo unono wanzo mahakama wanzo chao wanji ya porunku msiru tilo ichageli kitikono kwa kila baya na bonga bwandu enji ya twende wanga enda kale mapetene ma ndini kaso ndo mjibiwa abonge abo watukufu ngela zimwi likubaliane ngale jobuona wamenyefu no wanafiki wadumwe leo fitini anahunga mjua waoneze nsuzino mwenye baraka ubohaze voti ujabo untujini cha iranganyiwa fahami ubohaze voti itara ya ngono juzi nyumeni wanwele isampanyiwa salimu ukazabu njili yoyi wanruwa chawa ubohaze voti mahametera mahamudu ubohaze voti kamtina rugo mashina mafanya kinyonzi pia ekakweli ngamonao ya ukana ezenu gonge zendo nayi yabo na mwabiondo hanyu jeri sanganye pia bakara na uto ubake namna inubanu litsoro kaharuma ndongo za mafiti na litahi mndu rionese ukana riwafikia na rijitu babala misiri ni goka nduwenji wa hifadhi Qur'an kwa jojo usoma jojo uswalisa shatende uri swalisa utukana khushondo jojo usomando mwenza jijemando tende uri swalisa balati ukanyima baki nyinyi kamnaujwa uswalisa au kamtina majimema au kamjasoma sha ifo mzimari ya tende posto nganzo mndu mzimari tende yakuwa baki garanzo neuf forward garanzo attaquant yakunga bwema elie ngabwema milieu ngabwema défenseur ngabo ils sont typés et sont typés en sont arrivés neuf sont typés numéro 39 wantu jom edambe wewe bantu na subuti onda ngoni parona besa habari tijo jomba kana edambe wewe shayu ngamtona kana iyo tingo ya lazima ngaya sont typés leaders de bari kana c'est comment donc tu sacrifier ni la pizo en roi ni waone sese mbi warendao ni UNS mami imagineo ezero utakufini ya kauzamba ele bangela josa komori bala no wana wajotolo zenyansi yabo basainu ujo ishokana ya paroni jeshi kadha mahakume na mine mdatilo makane mana hunge na 16 na 14 ans enda tunde mwanaho enda mkuvure bawana mbakana unitasha na tutu wa mahakume yabo unitasha na tutu kadha
mwelewa abonge yabo eshari lazima hiri na mjuhe waitse kodi ndo atikene emachi ya hawa ya presente anu nyenye mbule wa hano haimsi baba ni question ya Malaisie eke mmono muzimsiri chanchi ya takuze surango tsona mwitsi ya mwana wasina ya cheva na ya dorongo mdaba tije picho batuja ndaporisha mkomo ruparo picho shaudo wana wajaheze tobia mbasojo wana dapi abonge gelazimiyo rihime asonti pia rionese utukivu rionese ukanga siwazima rionese ukanga ranzo nti hatu jeri tanganye yabo rionese ule mengu ya ukana risari lemewa ngasina mndutoi rimwaminiyo na mtowe yazali ne mshinto manao wende badili hatu yarifanyie sharia na eno wandu mtotanganya nti pia yari prepare voti haraka wale wa voti ujotungulano wa Komori arange mwali mzuani ngazija emrumme haumdumshe emrumdu hazi haumoto ujotungulano wa Komori yono wanyangu shaharu mama hamina ni kartushinda rambokana waindo wa mando rajo hanza rimrume yarifanyie sharia yarereze maliza hatu za potea yarirese voti Wakomori watungo wenza wende na machi bayeke wakomori wambe namna hiyo haina mtungu sha umwenga nzombo lwa rumwe bwana utuona ro msaidie utu presenteo shakara na utu kutoba kifaransa utinike mbayetambo huu utinike Ali utinike Ahmedi utinike Saidi utinike Fari utinike Fatima utinike Mariam haina mdoso ba wala chao wakati je sasa kutokana na malaba kamsona kabelu daena msaidie no wale wao no wewe wao watu wafika na ba terrible fatihu Ontipe emachuine wale vine unowezi watu wafika na telebo fatihu watu sisira mbao ngaranzori sovo wana hatu wa famo barini wana hatu tola senyanzo mobiro wana hatu wa mitwapi wana hatu wa ulawa hafa wana hatu wa fungwa watoto wa ureje kontichu ezetabu nezero zilio sira magari wana ukeza ngwezo ndo na ikarushinda rafiki na ramba tenderi wana semro yuka awa ambao wende mro manzao wa Canada jidangani kenso baba samjo msaidia yode mani ya mimi nafanya namna hiyo Allah shinga bani minga mina mapesa chao utokala mtoka mtata wangu na baba yangu na tunaona hizo na tutanangali sha banu garwanilia watwania yode mani mtoba timpaka muikonia umitsame huli na waikonia kwa bwana wasoma hule wastaarabu hule rana shirafi mitsame huli tido mwana kamba wasoma hule wastaarabu hule rana shirafi wasedi hashim shanga sana question jamdulwa rumwe bwana jamdulwa na imani yamduboko quelle expérience yamrubo kongu njura bonze yamrubo kongu joshinda yasaidia nti personnellement eketi unumrulo na bahindo bangu libao ni washie likoli njema msimu sio alikaza iko mitsa mihuli shekanga ranzombi yaregezenti hatu wallahi billah ekanga mina ndongo za msaada mwema abachushina gale capital bako ilade hatu sonti pia si wa Komori zero za watu wale mali zifanyisha upi na rengeze capital na rengeze haya parce que wewe ngo passion utko bila haya ampassion mto bila haya yabo kenja rengeza yabo e problème ilo yabo haina utokanza pashia ngujofia opare ni hivo ngujofia opare ni hivo abonge watukufu experience ilonu mwe bwana hii naone mzee weye namna yanza yatanganya wa Komori nyonti pia musheze audio zaha esherumbi shaha il est temps ya ukawa wa Komori khaswa kanda sirilo bonze nuwano dani rione se o ulemengu kamili ya ukana wala wandu wadungo kada wana fatihuna azali haina mahala wa honda nao wala wandu wika yao kwa tina uso kwa tina dingo showa Komori wa Komori ngwa unao kai bwana weido ujua saidia asiba bude sharia
asibabu desi kanuni asibabu desi haki ya zirekipere ya resevoti ondo ya rume ntia irume ya hutukufu wa hana bakaure wa voti andi 2019 fata lelo haina voti azali afanya ambangu zire songu tofanya ju anzao Rwanzo ze voti rwato hanza kabati waonesa ya ukana ngasi na muonga sibana yabo sharibakisha hindi kwezi sharibakisha duhonesa ya ukana kasi rilo ndani rasira kanza ze voti rasira kanza ze voti ikawbideni ya jenda bahane da unrufatihu wazali hau usfai jihadi hau fakiri wa jamdadabi wallahi bidi ya juhendesa nkebana wantuwa una haya wayani ulilia tijokanga mi president wayani fungia wewe wanatoa watoa senyati izo zonti pia mimi ntina ujobaki shuli ndamina direct nenda aru mashuri se Paris amuru woko amjela aru mashuri na Paris fakiri ni Paris belu ni Paris msaidie ni Paris lukumani hau ni baki hapo wallahi ntojenda zangu tijenda zangu jacho baki hapo yabo mimi personnellement lazima yori onese ulemengu ya ukana wala ndo za shomando adungo enda wakanta rumaze majili sine zeke sone milazo mana daone mnaharamu wazali ne mwana ola ne makatili yala shasi wa Komori sikartumta ya hongara nzao haina mji wa ulidiwa wabalema foto wabaleze drapeau jeru onese ukana emru yari ulidio wana wanu onti pia azali a tué tous ces jeunes sauvagement. Et ma photo yande ya kutambisha azali. Tous ces dirigeants sont complices. Ils ont tambisha. Haina ondwa bale drapeau, haina ondwa bale ma photo ya anu. Mia imprime bwa Komori. Jeru ne sokana oide mzera nzao mumnika ukangwa tuombe. Eba mimi no wazali timsaidia ni nikendo. Uko ya jamba utinike we. Kabati haina mboso ambadami. Chaba no nubange mra wazali banu banga zala to wanu wa joji bana wafe pako. Kwa tujwa izo nzao. Abange ngare ndora linde e mabavu wo Mwenyezi Mungu ambe haba ya jeshi yeza kweli mkini ke Mwenyezi Mungu jompaulia haizo watukufu na mkerathi ni wandu mlo Komori na nyi mlo bonze banu mielewe ya ukana ngari wone hona ibonze ngari wone hona yondani ya uka maopozan shivina jana kwa tushindo elewana watendeza lideri mzima wa opposition hauyaone haukange vraiment actif karikamba metro l'arif rugo bala afiliha ngwaniliyo mafuriko wenchi wana wakomori ngondo yo wafungua yo ni communariat sha objectif so afitinda sisi kregan zera bilaneza kweli abosi toka banena mnai ajar mwe procès dobi au Gabon procès dobi ya Sonko procès dobi cheza hatuso afi na sambilanenda bwa Komori na sambilanenda bwa sujet hatuso afi le sujet hatu ngaranzo mbe arge mapesa ele muwe Afrika jo mu milia ina ujoda mposhe hicho jusqu'à là ils karjasi on karjasi on waja zinu za jazabenu haba sana msaja jana zangu zi atukana Usman Sonko daina basirunga chokotimize mandarare jauna rungu na wamdo kamba kana atento bila jovoti wangu jori ni kanvio yabo awenda mabunjira ndi na bori mtsamba semna haramu woyu aruma wanzani mdu ya saidi hata wasuli raisa au ya wasuli noko kadha bunze kumnaria le baba basina neema inji gatompa mimi tikaujua Alexis Corbière shabana wana filaneza hao tamanendeza kwa kuna karabani senani chenza tamba taudu heda bakutina upari jutamari utoka tena Allah tamba mna problem zangu arumeti hangu tudanza ndoja aruma mabujire ya hochako kutwanza waonesa uka Macron kusaidio katili sali nwenda tungofanya jao team lao tamba enda match banga zangu zinshindi c'est comme na rugo amjogaliza hangu mimi chantina danado la takati ya ruma na rama madawa abo izo ni zola chomeani ho tukufu hanyu kwezi ritanganyihe le 10 janvier
haruma l'hôtel Novotel haina wandu waje yabo ulemengu kamili wa hisi ya ukana au wakomori wa isawa lemewa wa isawa deside ya ukana kwa tuta hemna haramu ebanu kwa tuta hangu wanzondo ni mda jameda miten akaigazali ba umo SRC watukubaluka kamba bahari pashi ya nane mwana ngasi prema na hayari pashi shakabati mro wone sa ukana banu wakartumanza abo yo faiblesse yonge nsa ukana wantu ando na hamunenti ino ni mko twanza ezibas shawa josindi hamzima wale wa usiazali wakatira wajua na forse hatartibu abasana revoti ngawe na tsukata za urengeza voti na rifanye gouvernement de l'Union nationale direngeze sharia rifanye voti wakati yeze no bomzirengeza mmone sa ngamjwa wizo manzao yo de namna wandu walona akidi de namna wandu wahozo wanensi hao de namna wandu wastaarabu de namna mapolitiki wa za kweli shakari na ujua ubaki haruma maha aina mda tuda baada enda elera ila uyoro mona ni mo kansa haruma majilisi da nyinao elera ila uyoro mona ni mo kansa haruma yingisikoni sama ti wandu joizo anza mandu apotero nezenzi abonge emru jozio andu haya kakacha wakakwaja kari jo wa register kan de madi ya hensi hatu parce que ranzo siku siku mabedi bwana ya roho unu enda zahira fanyeza hatu waloko mori wanda wafanye cinema ranzo siku yo aina mahala ngaritungo uona mdu hinrido rimona fatihu lukumani aina mahala balwa komori do aeroporo moshulini fatihu daina azali fatihu na azali no tija kala simuyo pour la première fois ba nous donner ce qu'on wa komori piongo ngoni même joba woy même baba woy karjama ngodia ke president abo mahana maha sha kam towe mshenzi woy ya rotenti ya hatu ya teze problemu ya bongela simuyo emro ya renge haraka rimrume banwo ingondo ya ruma yarisaidie engwanzu yambiyo wa komori ndo hindi engena ndogoza ukari kubaluka ngeuri tsashie yabo mndo ho kana baraka urisaidia abo banga nazo resevo tinga nazo chao shakana ujo soja soda zina mnayi nusirilo mangarida ze rikasi amandu hafa o alo komori ngo hamandu hafa o aeroporo afati hutsu ofati hungwendo azali tsu azali ngwendo no tichao ngamona wale fotolini ngamjwa windo vile fotolini okamtuju ami memone o andura wasaidia pia mafotora doere wayo obatobwa pia wali wagarazali na banonu pia rikawiyere wayo no ili wabeshwa mapesa ngamrambo wa bwana wewe kwa mtu mrambo na mnambie ni mrambo bantu nandro windo boy ti pasula chez toi ti bulanga mo l'hôpitali banti fungwa banti kosa na minta pilie windo boy afoto wanagetse do mwene sana za archive lonis windo la moto edavuriziwa imagernadia tambaziwa ezen wazinu pia zihundo wa komori amana ujaza namna lo amapuhula swani mgala wa mali amana ujaza eza mhunde namna ya ulo hafa hariwo hakana malezi jauja amana wa mali namna waralo hizo ezen wazinu pia wa komori ngasi amati wandu jwawe ezari hunda ngasi amakartu ezari hunda karitujua oitimro kwa baba dakika ya ukaba kia rumaezi yabo eze tobia zazaliwe abonge na Mwenyezi Mungu na rione haya rijuri ngosi rifikiri enamna lazimu enti hatu ritahiri kombo ulingosi inde namna ndungo hadisi da mina mzee wangu wakati kati mparabu wa komori mzee wangu ketene mwedo timpara ngari hadisi yo ngabo wanama boko munawabarikishe ofanye mafoto Mwenyezi Mungu jalia rionane haraka biidhnillah Mwenyezi Mungu na mlibenro Mwenyezi Mungu na hu libenro dunia ni akhira ya hunika umuri mle dawe no ejama dawe rikana muo ridi bezenje ba marirenda nanda bo maritashioni matsuri somesa umezi matsuri somesa udalilifu matsuri somesa ubungufu shamari tashwene dera someza haki rizambe mwana reseze mbiri zitawe ezenje mari zidunge amunge abo kwezi watukufu mawatwania mashuja na muhime ri kombo wenti ya hatu na muhime ri kombo wenti ya hatu watukufu
bakara na mtu otuba kena mna yinu basi riangamiziwa, riuliliwa, rifungiwa, ridharaula. Mwenyezi Mungu na jalie ike ndo mmonano wa mwiso wandu wasaidia wale fujari la azali wale mewe dingosi wamreti dingosi ne makatili ne mafujari ba Mwenyezi Mungu ambeke mwa bakweli ngujo msaidiani in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Haina mduna puwa wandu hahe wajeri tanganyi heri onesa ule mengu kamili. Haina mdu abali drapo, haina mdu abali foto lahe wandu wa uliliwa. Emichima uliliwa bo fufuni, bo ikoni, bo misamihuli, bo moroni, bo nebeni, bo uziwani, bo mjihari, bo irohe nyoti pia. Na mchuhema bavujeri hime yabo onese ukana gari wanone lekati lilinu yomala autoru tubala eperif rihime usoni mwele toliyo o ule mengu pia ojo qu'est-ce qui se passe wana ndu indiwanu inude komori kamili balu irongwani mshenzi toi nge abungu to wandu hifa mafoto we anu ndu indiwanu wanu do wandu wa wane bwana we banu gari la umuye Faransa ya ihimili yemna haramu we ba iwende seze ngo zatu pia izonge zijo uduzuwa emshenzi we da ino ndu wa mzingiza gujo jihunda bwa yatawaenda zahe na mjuhebo watokofu ndajo paro jo teza sheri hauka oe mndu waika yao yena adabu mimi mbabi na mwona yena adabu kena hamune mbwana inu na si gouverneur Hassan Hamadi wamedali swali misido mwishia na tofu adabu na ukatili na hizo uchu anduwa nuoti pia na mjuhe litanganyihe rionese ukanga sivazima rilemewa wide depute wa Evri Kurkuroni Madame Depute Farida Imran wanupia manare kandari waone no ili walisaidie mbwana hatu wantitwa wetu yonanele na mmone arumaruko hindi wanupia ngati tuko uambie eziri hunda ho d'ailleurs weide mzade yari parhandani yakawonesa ezari hunda inuma hajuze damina mzi wangu mzi ashirafi na wangu mjadi na wana eleri kamona hadisi weide mzade yari receve au Assemblée nationale bwa Komori de mzade we nendera oneseze ngo zari hunda pia jerunga nida sina watukufu ele beala sasto no wanya nyawonti pia rendera laani rendera onese ezemine zitabuko de zirihunda warumeti haro aizo na moneseze publicité mwenza shonga boyi Mwenyezi Mungu ya mtowe batawa ongo mjuhu enda ula wahafu mjuhu wa bara ula wahafu bari haja mongoli shabo ngo atata zawe ni ujozi heza ula wayafe bali mane yazanyo kaja tolat oido biwe tashaka ida ubusu mna mongoli paniga mamna mongoli ariga mna mongoli oido bela ubusu washie bali ngabano wazoma pesa oido ariga mwana ariga mwana mala mbusu ede kumbusu bato wanuti wangamia mapesa wanu bao tutorial ga mamna mongoli asijale kebanu hafa besa wala mrege mafa aban desende fushabane comme mdodo magali ya rokoli ngoto na mongoli mwenza shonka abange watukufu rendezvous ya hatu gejoka ndeze mbuli za ho wana nyanyi wa ulawo hifa ne mnaharamu wai ndeze mbuli za ho wana nyanyi wa rendwa o polisi wa Komori eza tata ya ndizo zinji abange yabo ho tukufu wa han ene darma wabunjile tibira ndo darma wabunjile de ngutula la no si hanora marongo sikana inde kenti ya hawari yon kan musa jwali ngo sibo mwenza shonga ba ebunjilo liz ayibanu wabe aje bana agena mwambie wantu wale Komori wanlile baba ngamsiho waje wali bahu basi na mjue ba ola raisi nguchu wana landa hawabala hindi kartujua se achaya na mafiti na ula kutujua taje yabo ngani tayari le 10 janvier haina mbia fanye publicité aba yaitowe bo mtukufu zayon wana haramu wanura nzenti inu ya umbata wanu dao fakiri usufa jihadi ne mnaharamu wazali tawanu basi watuanga mizenti inu audio protéger nti inu basi wandema du ya henti ya Komori
ezembwa zanga mizenti ya Komori bo wa Komori wando arahitwa na nyasiwa hafana mdo wa onando ishelekerifu shangaricho wonando garicho wonando de maadi yanu wayo de arutsa wensi ya hanu ngira bona mjuwe bo wa Komori ho utukufu wa hanu na mnambi nganyi tayari le 10 nganyi pre au kamti pre licho mlahan nganyi pre le 10 janvier litanganye son tipia liwonese wa Komori ya uka nganendora kombo wensi ya hatu risari wafikiana na mwambi ukanganyi tayari licho humratini litimnageni wakati mwinchi na mwambi kenganyi tayari bwa tukufu dawala wa ruwa humeki eza aromeki ngwa mparaoni owezi walo yabo ngwandu watolwa wanje wandu wajuja bongo wajuka wezi hamadu walo yabo aungwa wajuka wandu wajuka na irumbi na imani na mwambi kenganyi tayari kwezi watukufu na mwambi kenganyi tayari dingosi emakiesi ya azali atabasa kajabulo yamba hunduze voti tayao ganyi tayari le 10 tawapi ila mdungu amba kwa ndugu anuka onro tsaw yo de serse da o hawao amagali msade wena mna sinyo mbuwa yao amagali msade wo tira kari chirwani amone msade wena mna ajisembuwa yonda zila ola journaliste ola amba kana uda nyibo bantu amba dunia ni ko parwa Theodora bo amagali msade wo yito bantu amba kana bo yonjo na mumone angwa bia zao ba Getouffé. Difika kabati mwechi katse. Eba Stefania ile mnayehidi. Kongo tukaufa bomside wa hilo vushe na majifiri wa kabati maji. Amongea bonga mumeyoni aina mndu ya anti heze publicité rizikaza yabo. Tsoitse. Ye. Tso wena hanywa watele nawe. Marhaba menjibu watukufu. Kwa konga limlinda oni. Mnaharamu wa yendeza hidingo si oule menguwa ya uneukano wa Komori wa izano mar nema iza shonga woi aba hangare nora tsunguwe mndu ya rilengezi ze sharia ya riprepare ze nongo za hatu lirekiperensi ya hatu haraka ba tro se tro wa Komori mwana woi oyo parwa Alexis Corbière oya kamanzani wangu ti mwene seze nongo za hunde Komori hata amtoba umze banunga sina problemu no come to denes ya shide nganyiradi ndo presenter wani we nganyiradi ndo presenter wani we ukamtirapi nganyiradi au kamtirapi mbakena mnayo ndo representer wani ne mwenza shonga we ezawane mbuwa ya mayo elastic nada bosha isho shanjombo wani yo washide bana ashitia soif omoni timba etiketi, timba vao, timba rogetoka yonti. Kabata tambarongo. Ndalila na komonesa ni juzila. Wa humpira, kemusha janga mkomate nongo za mpira yao. Eketi janga mkomate nongo za mpira, na mdazeni mdaonele bili njia ulikekali njia, ila lo atiti. Pasali. Nga mimnanyake, inunga mimnanyake nga mwanao, ze costume. Kasi chikabu cha uwene mrunga jenga sina tsuntsani uranzi alisova costume wa alisova kandu undo de mdai. Ekeri chakaru mwaro za mpira na mwono mdai na mkundra bo. Zewe no rodo mbango ungo mpira indiera nikiwa indeleva uranikiwa bora timize misomo ya hatu aziati bwa Komori. Ina to titini likanza riva yendu wuriloa na nyanke wanatoto. Isikana ndabo ya Jafara ntade yanzu ya bai costume wa ya loja. Ndo katira ka urompira Egypt ira arumezenti zakai opia ka urompira ngamonao. Je les écarte. Flele muso chika uja unde mdu ezero go pia kwa zekengu zichira katira ka banu ngabo wandu wakwe basi watu wanengele ya chawan kabo sisi. Ya mtu jamba hata na mibangu. Ezini ndo bibi ndo msole la wisi. Bari jangari wanao na ufujari na indini.
Nakwambia ngamjua mbeza hedini na mbeza hespori neza husu aeroport. Njuma yabo abweketini kwamba ibsa badamnike hiyo. Namnike la pitali namnike banki namnike abizo ndabo kama zonede na sisetaha. Yabonga mwanzo nede na sisetaha. Sha tina ujua huenda na renge nugo na tuzisoma nede na menga mdo na sifanga. Amjobaki harumemba binasoma ni elewao. Mwana eleva oli uswe chabali ikoni chaban banu so décourager asibabu de bile nugo na haramu wanu waifai. Bizingungo jori rejezenti ya hatu ya boti jibiwa kabisa hautukufu wa hanyu nezongo mazonesa ya ukanganyi pre ganyi tayari jeri himesonti pia haraka banu rioneso ulemengu ya ukakareti ravi emikonti ino komori pia nganzo rifanya madu usikunu garanzo rifanya madu usikunu bwa komori ulemengu wa juwe ya ukana hakika wanu wemeza shonga wengari wanona tsasinu pia zemvuza atune mabunjilo yanu enamna mdungo kutanganyi enamna inubanu nyi magamana wa siasa na mjuheri tanganyihe emwenza shonga wei endeza hidingo si mkubali tanganyihe kwa tima nyonti pia azali endeza hidingo si wandu walemeo nari hime sonti pia namna inubobo wa komori rime baso bapakade mwana hatude jodo jomimilie babo uf ketone sandro alona akili ketone sandro alona hamu ketone sandro wa jwa wizo anzao so ndizo rakazari mwambien abonge yabo ngari mshukuri yaoni haina mndu naonese emrundae ya ukasonti pia na rijazi harumwele hoteli hiyo rioneso ulemengu ya ukakariti radhi enti yatu itorengo amateka ni fami yenu ngeabunga mwanzo dobi mwede ya mdage zenenti ya hanyu ya ujombwari tawali ya mujori tawalia shabani safaralido inu ngarantao o ulemengu wa ilewe ya ukana wa komori kwa tiradhi o muhimilio wa hanyu na siri tungu wa mduto ibanu ya jari saidie watineze nongo wika yao emunyi wa engu zifanyo no ili o wandu wahimilia azali mwana mtata wangu mtata Sharifa sawa yodo Assemblée nationale wakomorita wandu dunga na rendo Assemblée nationale rendera shitaki rionese ezetabu ziri hunda au harumenti ya hatu ya ukenti hatu irongo mateka ne mnahara muoi député woi harirenge hede hari biho malani iho lezi ngo jom libando bafanya embabia hahe ridenonse rionesa utukifu rionesa ufujari no ufuduli wekayo ujirisi wao sisa sije abonge abo kwezi watukufu arjo kazabanu riombe Mwenyezi Mungu haina mndu yafanye ya adresse 34 avenue de la Porte d'Anières 34 avenue de la Porte d'Anières arjo toa les publicités changaranzo mabienkana le 10 janvier à 14h ngamlilo harumwe l'hôtel Novotel il y au Paris 17e arjo mnikane itinéraire yani ujote adresse ngamjo wona ujukanza lensambo mhogo wa ujo ulasha eka jus eka boisson eka wanagute ngawajo offre wa gratuitement esali ezenopia na mtohuja eulona drapo na balie eulona mndu ya uliliwa na balie eulona foto la aina nogo na mbalie mweneso kana ewanuda inde komori kamilita inuanule lo ijanga one sawo ya uka waona mndu toi wajwanza ya renge ba ngamdu ngambanu kamtushina mwafikiana kamtuelewana kamtina mndu ngasina mndu ngari wanao yode jo one sa iwanike confiance ya uka c'est vrai ba hotodaza ema hainu pia todamba ngarani devoti haina ba anu ndo anoregeze madonda unikafati utsugo na mbale fatihu na mbale azali wanu kana ule memko kapata jor saidi akataka wanu isa wakubali ukakweli wanu wanzo azali wanu wanzo fatihu ese ngwazali amba mfanyu pia kapata shinda mzia lelo ngaranzori te parash na sifanye bazo ndabo ikatwanzio e diaspora pia sawana ba walo hulaba wa dise waoneza kana banu kartiravi yo desijo urinika ushinzi desijo encourager wandu aji walo pre walisaidie abonge na rike batima lirentseze niyambi lirentseze fikirambi zauka pakandami pakandukata izotifikira na rionese ubinadamu na rionese ya ukangari jwa wizo ranzao kwezi watukufu Mwenyezi Mungu mtukuzani yarinike za khair wanza rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh le 10 janvier à 14h le mwezi kume ya janvier haruma saa 8 ngamlilwao au 34 avenue de la Porte d'Anières 75 017 Novotel 75 017 Ejom Tiniani
jeri wone so ulemengu ike domi so wahe ele jishenzi linu ne mafahafa luwa mzingiza. Wassalamu